MeghalayaPost.news. There was a house here on that unfateful morning. 3 people were in the house, of which one daughter was killed in the landslide. Menteri Rangba ke Jela ukondat ki sangma ringkat disebut Menteri Rangba ke Jela uba singo bahalang dhar mata ke sengi ke Lak Iarap Sharilum Garo na ke benta benej jengo ya kilanat Shah Ktah Bor Mariang ke belajar hakini ke sengi ke bede na ke jing ther laba badru ke jing tua khendo ke belak shimru ya ki mensim bakodor Menteri Rangba ke Jela ukondat ki sangma ber disebut Menteri Rangba kilalit jengo ya kalong yeng ha Sorkar dalu ki belak du no yukhon miando pi marak belak du ya la ke jing im na ke jing tua khendo hakini ke sengi na kalong Menteri Rangba ulalit du banjurip West but South Garo Hills Kiba Shah Ktah jor na Ktah Bor Mariang beladu lut ki yang kisem kijing tung jing tap badru ki mensim bakodor kumelami hakilat Ktah Bor hagini kisi Menteri Rangba ula lumru ya kijingerang banyatai banyakren halor kilat Jingiarap badai bantikna ban poisya kitu gilanat Shah Ktah Bor Mariang hagi benta jong karilum Garo shushu hagini kisi la pentikna haru banjarap ya kawai kalong yeng ke beladu ya lagi bait beton hagiti jingja ke balong saulak tingka ke badai kalat Jingiarap na Sorkar barka Sorkar kelap penkredu banjarap Barok kita bola Shah Ktah Ktah ke Jingiarap Sha Kiba Bor Mariang. Boleh porta dam tadi kami mana ada tamoni aku pun nengok tuan kita apa bisa cucak kepada tung jalur unik mana apa bisa aku cepat lah ni mana yang orang ang aku kat nama nengjan okunian di mana kat nari yang cak orang sakni koman dekat sak itu mana dekat wantu soalan cina siapa tahu Namanya pelakon cinta kongja. Cibong bot ngaba lesmania dakpa somberangon dukni somberangon semaksa. Ungkulong na. Baru Deputy Chief Minister, Chini MLA, Aru Kupaniri ni MLA Rangba Tengah, DC Barita, Negara Cina Mamang Kupa tak lo nak jauh ba, government ni coach na visa, semang ya ex gratia amount coach na pasti ya, ni ko angat. Relief camp we have 60 relief camp sir. Then till now 68 sir. Then we have GR materials are distributed 149 villages. Some of the maybe remaining some few people are there. Yes, very few. One village, two villages. They've called me personally. I've shared the number. Yes. We can know it was this. This, wherever you need extra support and you don't have the necessary funds to move forward, you let my office know, and then I will sanction whatever additional amount from Chief Minister's block. So PWD has to be asked to clear them, even if they're not PWD roads, even if they're village roads, we need to clear them. Number 2, obviously we have to continue to provide the relief. There are still few villages. Don't take no, I'm not. You come from here or you come there? ये actually unexpected मत सर बहुत दूर है यहाँ पे दूर भी है और not very come from there like this Di ba nga ayun paksa nga personal golf kin ani case ni ba ni I'll take a note Alex Oh yeah. I think man rau cari kau dia nak tang.
di ba daw DC ni kawan ade. Nakata na kayo jo. DC na balik ko na siyang kanday na rado sinok kebe ko sokya. Tangkap peserang nangga we application na di ba sinabi na ken mo gumagbiap lang mo. Yeah, NH ni tree ko mat again. Copy, just give me a copy of those letters along the NH highway. Oh. Chapman. Ini cek ko nga sumbani ni government ni MLA ko. Ito na sa mga ni. PMAY household ko napat na. Ito jutong kain. Wan niyam rang bakaw no. Bagam kuni mung jen salo wa pasok gen ba sanction gen PMAY house means laksa haza flat chibat now. Jen salo kumat gen MLA di pemo semang na ko sanction ito ba ne. Diba daw immediately de DC semang na tin ko na gen. Si Jeship ne. Kita ko na immediately may batlis no kung rang ko. Mana mo. Paano ba problem ko de? Sina wiyat ko. Di ba sarang ba ken kam kaiga? Sumatra step son sumaya da naman sa nabong mo, yung ito masakay ko ni. Aro current lang ra. Current sa. Dito na. Yung ano ko again pun lang yung damage. Di ba kaon na ba? So ano ko pa Giza ya government ko ito. Lak Iarap yun ang check. Check siya. Kibina ang maraming ibot sa natin. Ito na din ko experiment ay kakabok naman again. Pangso ba? Sunod ko ito sa natin. Bukas karat. This is Koina Bridge where the entire hilo came inside a house. One person lost his life in this house. So this is it. Landslide from there. It's Nok na sa. Sugamag damage ang ako mo. Sugamag ang amo. Kuya ay sila. Aru tapi mana ni may paul bil. Dajan na be. Ang MLA na kanso ni. Nga block जो फटी सेक्रेटरी रिपोर्ट उठेला न report ko din sa lobby is भिडियो नम्बर fully damage amo. Ang atong tingin ko salat na skinga. Video baksa, DC baksa nga apsan akan berkemung. Wa list ko jen salot nga VEC ni ko matgen. Yarang ko nga tangkap yung section kat ken ne. Skang pa dayan. Kaniga pa PMAY house rang jirang ko kingatsum di bar patungod out damage aha. Yarang nabat nga dakkan ko ken. Ne? Ukoban asung VEC secretary na uyat po ida skate PMAY noktsum. Damage aha unig bin yana bat nga dakkan no CM ba nga kana. Kaniga pa partial damage ng parang nabat nga dakkan nirang ko ken. Uniga man paano ba tin lang ko nanga ode tin lang ko paano ba sunsun ka pa paano ba bubbles yung sa may na ba na ni lectin yung sa may na ba jeba mo retaining wall rang paano ba piang ode iyarang ko ba tari na kata tsaka taksakan nila ko inapon kin uniga man sung judging na nang jawa ande ba ni officer rang ba haida gamak chide absent sumayo sok na matjenga sung na ba kam kana sumay ko bo aro da udet nga prioritize kayo anagin mo skang bade cha ani rangani mirong rang ko yarang ko cha bosurang ko sukatan nagin relief material rang ko aro gniga pa ni cha mo cha nok rang ko aro dingtang ta relief ya kam rang ko cha pa ne we uniga man yarang ko plak ko cha takin aro da syo kana ta emilia tangan dia plak kun dia personally biniro katkin aro SDO video donga aro DC by sugum ko biniro katkin MeghalayaPost.news